webale mukama olwa General Kainerugaba Muhoozi tumujaguza kubanga si kawadi oli Katonda omukulu w'eggye mukama mukozese nga bwe wakozesa Dawudi. no mushambo munywani w'abasita konka kukira munonga nikunda Kainerugaba afande Kainerugaba ninyenda ngoma nyeki no yenda narota kwenda afande ninkukunda yabare okube kibaju abwa Uganda yona ninyenda ngonkuhamize Uganda nekukunda. Nyonye buza hari Kainerugaba Muhoozi no twaza gende kayitwa mutabani wa presidenti kujwara uniform okagumoteine mwekiro manya no singa weza okazarwa bahurire embindo sheke bazira okuzokwo katende ko kaziringwa mu binyatsi Uganda no gikunda okureba fasani naziringo mu byondo natende ko bubyasi nanobunda kasiba ko koteine byo kurya wabo na feri hanga ryeitu nambwe nuwatukunzire neitwe katukunde Kainerugaba rutaborwa rutangarwa rwatubuhaburwa uryo mushaije manzi omudumizo rutatina tugira masyo mengi nituronde mbikire nungi twashanga mu rutaborwa. Kazoko mu batoro afande ne bakukunda cyanga cyarwe nzori afande ne bakukunda njire kigazi yona afande ne bakukunda nabuza nabafumbira afande ne bakukunda rero kanda banyankore afande ne bakukunda boteire wa baganda afande ne bakukunda abasoga n'abateso afande ne bakukunda abanyoro hamwe n'abagisu afande ne bakukunda eraba mu matemba afande ne bakukunda abachore n'abarango afande ne bakukunda itwa twena nitukukunda afande ne tukukunda rutangarwa rwatubuhaburwa afande ne tukukunda katworekera ukundo tutera kari n'engaro afande Kainerugaba. I always say that I know almost all the bushes in Uganda. I never have a holiday. I'm always working for Uganda. So it touches my heart when I see that Ugandans recognize that.